maze gukorera amanota imaze gukorera ahubwo nsanze nayo nayahaye menshi gutsinda imikino 6 biha amanota 18 kunganya imikino 6 bikayiha amanota 6 amanota 6 ubwo 6 bikahita biba 28 aka 28 ifite amanota 28 kuri 42 ubwo yatakaje menshi paraporo yayo yabonye ayo yatakaje niyo menshi kurumva mu mikino yatakaje imikino 8 itsinda imikino 6 ubwo gutakaza 6 yanganyije n'ibiri batakaje 18 babona 28 kodi 42 right bakina imikino 14 batakaje 18 babona 28 yego babonye 28 nibyo twavugaga yego ugeranyije no muri fazare Rayon Sport Sofa nibo bari ku manota 60 ifite reka mbare ko yari yabonye 36 36 kuri 45 yego bivuga ngo yari yatakaje amanota 9 mu mikino ibanza yego kugeza ubu itakaje 18 itarakina umukino wa nyuma statistique ziravuga tube turekeye aho yego ndagira ngo tujyane mu mibare fazare watakaje amanota 9 fazare tour umaze gutakaza 18 hakiri umukino wa nyuma wo gukinwa yikubye kabiri ni ikimenyetso cy'uko Rayon Sport ya fazare na Rayon Sport ya fazare tour na makipe biratandukanye iyo umbwiye rero ngo APR ni iki kifashe gutwara igikombe mpera ku kuba opponent bahanganye yabaye weak muri retour kuko ibikugira mwiza hari igihe binaturuka no kuba muhanganye batabaye beza iyo ni fact noneho bitujyana muri why Rayon Sport yaguye muri retour why APR yabyutse muri retour kuko APR yo nujya kureba ndagira ngo manzanye mu mibare yayo APR muri retour yatsinze imikino 10 muri 14 ayo ni amanota 30 bakoreye win 10 abanganya match 3 aba 33 contre Rayon Sport twabonye ifite 24 sofa ubwo urumva ko barayirusha amanota 9 muri retour 9 hanyuma APR 5 basoje fazare bayirusha kabane n'ubundi yego hanyuma APR itsindwa match imwe ya Mukura yego imwe ya Mukura Samir yarabivuze neza twashoje fazare re yirusha APR 4 sorry 5 almost ni imikino 2 yego sebyo birumvikana none ubu ngubu APR kurusha Rayon 4 amanota rero y'ikinyuranyo 9 yabonetse APR yabashe gukusanya muri retour aho yakoze 36 sofa sorry 33 kuri 42 kuri 20 kuri 33 kuri 42 contre Rayon Sport yakoreye 28 kuri 42 usanga 33 ya APR kuri 28 ya Rayon ubwo APR yirusha 9 ubwo yarabanje kuramo yayanda 5 yayirushaga muri fazare irengejeho hani irusha kugeza 68 kuri 60 fazare tour rero ishimangirwa n'ibintu tugiye kugarukaho Rayon Sport kuri ubu ngubu mumbwire impact y'abakinnyi yaguze muri fazare tour ni Abedi Biramahire niwe mukinnyi wakinnye waguzwe muri fazare tour afite ibitego 8 yego toute compétition confondue ibitego 8 afite 6 muri championnat afite ibitego 6 muri championnat ariko nanone Abedi Biramahire yari reinforcement ntabwo yari umukinnyi ubanza mu kibuga kuko batekeza ko Forunganye ibitego 13 bamwongera undi mwataka wamufasha yaratubaje kuri impact y'abakinnyi baje muri retour ubwo muri championnat wagize akamaro umukinnyi wenyine wafashije Rayon Sport ni Abedi Biramahire baguze ni Biramahire Abedi abandi reka mbakubwire ni Asanana ntabigeze afite ariko ranibuka umuwe munzi wamumenya kubera ko nejo bundi bamushizemo minota yawe twihute rwose dufite ibintu byinshi Asanana ntiyakoze muri retour ntahari ntabarwa nta kintu yakoze baguze Aduraijaro ntabwo yigeze akora ntahari baguze Suleiman Dafe yarakinnye nubwo yagizemo ibibazo by'imvune somehow Dafe yagize amamatch ashaka yanayizanye yego Dafe yagizemo amamatch na Biramahire Abedi abakinnyi bane uretse umwe wenyine niwe wagejeje gufasha ikipe umwe ni wa deliverinze mu buryo bufatika Biramahire Abedi yagize uruhare mu bitego 8 yagize 6 muri champion ibitego 6 muri champion Abedi yabaye umukinnyi mwiza waje gusigaraho umukinnyi wavunitse nko kuri journée ya 4 ya fazare tour yego ari we
Faringanye yavunitse ku mukino wa 17 bakina n'amagare ari umunsi wa kabiri aho wa kabiri wa phase retour. Ikibazo rero Rayon yagize kindi muri retour, Rayon Sport ubundi ibitego yari yatsinze uyu mukinnyi 13 muri shampiyona byashoboraga kumushyira mu bitego 20 birenga iyo atavunika. Dukurikije uko yakinaga byaragaragaraga ko ashobora no gukoraho rekoro y'undi mureyo n'ubundi ariyo Jire uri muhenga akoze ibitego 20 kuko mu mikino 14 yatsinzemo ibitego 13. Imvune ya Rayon Sport ubwo turi muri Rayon Sport icyayisenye muri retour, imvune yafaranganye yiyongere ku bibazo byabaye muri management ya Rayon Sport byo kuba hari ukuntu hari ahantu byageze ngo ubuyobozi nibutanga amaprime uko bikwiye bari kunganya amamatch menshi, hatangira kwa akantu ko kudahembera igihe, hatangira kwa mu ibibazo by'abakinnyi batangiye ngo kujya kurya ngo udufaranga ku ruhande, hazamo guhagarikwa kwa Robertinho, guhagarikwa kwa umutoza w'abazamu, guhagarikwa kwa Kadime, guhagarikwa kwa Aimable. Erega Ombolenga buri arahagaritse guhagarikwa kwa Ombolenga, guhagarikwa kwa Aimable. Ndagira ngo nkumenyeshe abo bantu bose ko bari ki muri Rayon Sport kuko turavuga umutoza mukuru n'uwungirije. Rega nagara umutoza mukuru gusa n'uwungirije. Turavuga Robertinho, tukavuga umwungiriza we Sermi, erega we ko mumwibagiye. Kinani Serami we yagiye kubera n'umutoza w'abazamu nde Mazimpaka. Staff ya yarahindutse yose. Staff ya Rayon Sport yose ko yakabaye abatangiranye na equipe muri phase byageze nko kuri journée ya 20 na bose batagiye. Agata wongera ko n'umutoza wongera ingufu abakinnyi, hari imikino atatoje yaragiye muri Afrika y'Epfo nawe Bonga Rebits akaza kugaruka nyuma. Icyo bakita management turaza kukigeraho muri AP. Iki rero ndacyari muri staff, ndi kuri Robertinho, ndi kuri Serami, ndi ku mutoza Mazimpaka, ndi no ku mutoza w'abazamu ziko nawe yahinduwe hagati muri sezo akongera akagaruka kubera ibibazo by'amafaranga. Aba bose ibyo byarabaye mu bakinnyi. Aimable nk'umudefenseur wabanzagamo Ombolenga akabafasha, Ombolenga akabafasha mu kugira ngo bagire abanyarwanda bahagije. Navugaga Aimable kugira ngo baze kujyana n'abanyamahanga imbere, haje Ombolenga hakiyongeraho n'umuzamu wabo wa mbere Kadime. Aba bakinnyi bose uko ari batatu ntago bashoje sezo kubera ibibazo. Bose ni bazima ariko bose barahagaritse. Staff yose iragiye. Abakinnyi batatu muri key players babanzaga mu bose uko ari batatu babanzaga ntibashoje sezo. Abimanura kuri point yindi ivuga ngo muri recruitment zawe twari tumaze kubivuga abakabaye bakorera mu ngata abangaba. Staff ufite umutoza twese twemeranye ko Rwaka si umutoza mubi ariko ntago ari umutoza wari wagera ku umutoza mukuru wa Rayon Sport araba mire si level, ntago ari level. Umutoza mukuru wa Rayon Sport ntabwo akwiye kuba afite licence B, akwiye kuba ari umutoza afite experience n'umuhanga, twese tubyemera ufite na experience. Nabo nyine ba Robertinho bakinije amakipe muri za Champions League na za Confederation. Aho tuyemeranye ko biri kumvikana ingingo ku ngingo. Iyo ni Rayon si level. Hanyuma twabonye ko mu bakinnyi baguze Abedi niwe wenyine wa Deliverance atanga ibitego 6, ariko dusanga ko icyo yakoze nubwo tukimushimira Abedi, yumve ko service nze nzubaye. Abedi yarantunguye rwose, kude chapeau mu bantu ngiye bantunguye. Abedi isaluti yanjye urayifite, ariko Abedi si wengeye kuvugira iyi statistique, ngiye kuvuga ngo ibyo wakoze birahambaye ariko nibihagije ugereranyije n'uwo wasimbuye. Yego byumvikane neza. Numva niba mu mikino 14 yatsinze ibitego 6 nubwo nabonye bambwa ko ari 4 muri shampiyona bikaba 4 mu gikombe cy'amahoro. Akabedi nta bitego 6 afite. Ni 4 muri shampiyona, mu gikombe cy'amahoro. Afite 8 overall mu gikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona. 4 muri shampiyona ni ibitego 4. No mu cy'amahoro ni 4. Yego, hanyuma imikino 17 ariko Faringanye ntabwo yakinnye yose. Yakinnye mu 14. 14 yatsinze 13 kuko ari ni yatakinnye. 14 yatsinze 13. Undi yakinnye 14 yatsinze ibitego 4. Undi ni nka wamari mpuzanengo y'igitego kuri match. Yego, ariko undi ni igitego kimwe muri match 3. Mu bigaragara rero habayemo n'icyo kibazo cy'uko Rayon Sport yigeze kuvuga ko ishaka kurokirita umukinnyi ukomeye witwa Fahad Bayo birangira batamuguze. Yego. Ibyo rero ni ibyakomye mu nkokora Rayon Sport.
ibyakomye mu nkokora ya Rayon Sport bigatuma APR iyirusha amanota 9 muri phase retour. Akandi kantu umuntu yakongera mu bintu byakomye mu nkokora ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko Robertinho yagiye hari abakinnyi badropinze form bigaragara pe ubona bagizweho ingaruka n'igenda rya Robertinho notama nk'uyu musore Adama Bagayogo kuko aho Robertinho yagendeye services zagiye hasi ubundi abona ari umukinnyi bafasha cyane yasimbuye akabakora igitego cyangwa se agatanga assist ariko yasubiye hasi hanyuma kanamugereroje nawe bundi kuvuga no ku bakinnyi bato bayifashaga nabo ubona ko rwose yamufata nka papa we aho yagendeye nta muntu uzi ukanamugereroje byamugendekeye gute asoje sezo ubona yarasubiye inyuma pe ubwo abona abakinnyi baza byongera kuri babandi no batatanga services ubundi mu magambo make gutakaza umutoza mukuru yo kuri calibre nk'iya Robertinho nk'umusimbuze byibura undi wo kuri iyo calibre ukamu umutoza wungirije uvanye mu kandi kazi ka equipe yawe ntumuhe abungiriza bakwiriye nawe kandi uwo mutoza nibyo afite experience ariko level runaka ya competition ataragira uko ntaratwara igikombe cya championa mu bagabo iyo ni experience umutoza Yesu yamaze gutwara igikombe cya championa hari level runaka abantu bahita bamukarasaho kuba atarayitwara ntafite abungiriza bahagije de mouvement de va et vient za z'uyu mutoza wongera imbaraga hari igihe yagiye iwabo barongera baramugarura icyo navuga ngo instabilité mu bijyanye na côté technique ya Rayon Sport kiri mu bintu byabakoze ijambo rimwe Rayon Sport yabaye mbi muri phase retour rero kandi muri angle nyinshi mu bakinnyi muri staff tugiye mu batoza muri management kudahembera igihe côté financier mu gani wa kudahemba ntibyagenze neza APR rero ibiyifasha bihora bisa kuko APR imaze gutwara igikombe cya 23 cya championnat mu bikombe 30 yakiniye serega bijyanye tubijyaniranye umurongo ku murongo icyari weakness ya Rayon Sport ariko kirangira kibaye strength nibyo nyine rero tugiye kuki no kuvuga ngo APR ibyayo ibyo bihora bisa ntago bihinduka APR ikoze igikombe cya 23 mu bikombe 30 yego nyuma genocide yakorewe abatutsi Rayon Sport ikoze ibikombe 6 bya championnat ikindi kimwe cyatwawe na Atraco bigafunga ibikombe 30 APR 23 rero 6 Atraco kimwe izindi nta nimwe yatwaye igikombe cya championnat ibi bikombe byose APR ifite ndaza kugaruka ku mwihariko w'uyu mwaka ariko birangwa n'ibintu bitatu by'ingenzi byaba byinshi ariko turavuga bitatu ku mpamvu z'umwanya yego ikintu cya mbere APR ifite cyitwa football legacy football legacy ikintu cya mbere navugamo ni seniority muri management yayo APR uko tuyizi ndafashe mu myaka ya kera wenda igihe hayoboye basimba n'abandi reka cyangwa bafande Alex reka nze muri iki gihe cya vuba wenda duhere nko kuri CDS tugiye muri management CDS yabaye vice chairman wa APR imyaka myinshi ku bwa fande Leta Musemakweli yego imyaka myinshi ari vice chairman yego icyo gihe ari vice chairman yanagezaho aba chairman wa APR cyane nyuma aba CDS niwe wapointinze ibaruwa turayibukiza yego afande Richard nyuma gatoya ahaza afande Deo yego uko bipanze n'ubyumva tugiye muri cya kintu cya seniority muri management yayo ifite umuntu banye nayo imyaka irenga 10 cyane he's there arayireberera ari mu nshingano zitandukanye ariko arahari yaba CDS yaba chairman yaba vice chairman ariko he's there arahari cyane icyo ni icyambere ni nako bimeze no ku bandi bayoborana nawe wenda ntatindaho wenda bose kubera impamvu z'umwanya ariko ngo arugero rw'umuntu umwe ubwo afande wenda James abantu babyumva ko nk'umuyobozi w'icyubahiro abahari imyaka myinshi cyane nibuka rwose muri Kankigali gwera mu 2002 na 3 nge nanjye akora umupira muri iyo myaka ndeba APR yabaga hari abazi Kankigali yakiri utuntu tusheskare twiza dusize irangira itukura rino basiga kuri sima bicaye rwose isura y'indimo ndayibuka muri iyo myaka ndayibuka muri iyo myaka bivuga ngo ni kipe itagipfa kugira ibibazo by'imiyoborere ibihari ibintu byayo revenues aho zizava n'ibiki n'ibizayitunga byose biba bifite umurongo bivuga ngo ibyo abiha ikintu cyitwa financial stability nkotinza abavandimwe bacu bo ku gihe bavuga yuko APR emba miliyoni 200
ariko Rayon Sport ihemba miliyoni 50 ku kwezi 44 ahubwo payroll 44 za Rayon Sport. ubu 50 zagezemo ngo zagezemo aho bazaniye abantu ba Jalo na ba Dafe zarageze 50 zigeze ahubwo nka 51 n'ebyiri aho yego n'ibihemba miliyoni 50 zitabonekera igihe indi muri miliyoni bakwemereye niba uri umukinnyi bakwemerera gufatamo kredi ku gihe ushatse niba arasinye imyaka 2 ugisinya muri APR wemerewe kugenda ugafata kredi muri CSS ugakora imishinga yawe. Abakinnyi rero ba APR na Rayon niyo ngingo ya kabiri. Tukiri muri football legacy, Rayon ihora ihindagurika, APR ihora iri consistent. APR gute? APR ifite abakinnyi bane bayimazemo imyaka itari munsi y'ine babanzamo. Pierre ukinnye phase retour yego amaze imyaka irenga 4 yari ahari kubwa badiri Claude amaze imyaka irenga 4 Clement imyaka 4 irageze ni nako bimeze kuri Ruboneka imyaka 4 irageze. Abo bakinnyi bane babanzagamo Gilbert nawe irageze batanu babanzamo. Iyo uvuze ngo abakinnyi batanu wibuke ko bo bakinnyi bajya mu kibuga ni 11 ubwo ni kimwe cya kabiri iyo bayita football legacy. Gilbert se nine gusa Gilbert arirenza navuze nafashe icyo bita lo minimum bivuga ngo hari numa zitandatu hari numa zirindwi hari numa zitanu Claude nawe inera yirenza rwose nafashe lo minimum. Claude gagiye bamaze gutwara igikombe cy'amahoro mutagira ngo banzotanga bo ntibahamaze igihe yazanye na Ruboneka twafasha ababanzamo football legacy muri nyo yigeze kubisobanura yaravuze ngo iyo umuntu afite abakinnyi bagera kuri Munsi yabivugiraga kuri Man City hari abo umutoza yasanze hari n'abandi yiguriye ariko akamaranye imyaka afatiye kuri 4 igera kuri 4 equipe byibura ifite icyo bita fondation kuyubakiramo birashoboka kurenza ko wahora ugura. Ubu turi gutegereza ibisubizo mu bantu bagombaga kuza gusimbura Fornganye ubu turi gushaka ibisubizo mu bakinnyi ba Dafe nyamara Rayon Sport akaba yari ifite n'abakinnyi imaranye igihe ariko buri myaka 2 Rayon Sport irahinduka imyaka 2 yagera se do mwaka buri mwaka umwe Rayon Sport reka nk'ubu ugiye nko mu ifoto y'abatwaye igikombe cy'amahoro Ombolenga na Aimable barahanwe wibwira ngo bazabongera amasezerano ikoze muri list mu ifoto ya 11 batwaye igikombe cy'amahoro ihuye now ureba abasigaye urasangamo Kevin wenyine. Niba wibaza icyo bita financial stability icyo kimaze aba bakinnyi ba APR recruitment zabo zituma n'abandi baza muri retour baba beza zibaha kumva ko naguhaye ibyo nkugomba therefore ugomba kumpa ibyo ngomba. Ushaka kwibaza icyo amafaranga akora mu mutwe w'umukinnyi nasubire kuri interview Kevin yatanze avuga ngo tumaze amezi 2 tudahembwa. C'est le capitaine du club. Subira kuri uyu mwiryana ubaye muri Rayon Sport intandaro nyamukuru na amafaranga nuwajya kuguha ruswa nukutabonye ngombwa cyane uri murabyumva. So utumva icyo amafaranga akora mu mupira amafaranga astabiliza abakinnyi mentally mu buzima busanzwe nushaka kubyumva aho ukora bazange kuguhemba uzambwire kuba motive ugeranyije no bahemba ntago bibaho. Amafaranga niyo tuma APR ijya muri champion ya Uganda ikareba umwana uri kuzamuka neza nk'akimo none amafaranga ngo niyo akora difference arayikora kandi cyane ndetse cyane ku rwego rwo hejuru umupira n'amafaranga uzi reba nka APR abakinyi guze yagiye Uganda ibona umwana uri kuzamuka neza nk'akimo iramuzana Denis Omedi yari muri Puskas Award za FIFA abakinyi bose yinjijemo ba tarabani nta bakinyi bari muri champion ahantu hazwi nihagira umuntu umbwira ikipe Asana yakiniraga tumva kari tukura ku isoko isobanurwa n'umufuka wajyanye kofi yawe kwingana nubwo imibare tutayizi Reagan yari ifite amafaranga yagiye muri Sunrise izanawe shiro rimwengo abaha igikombe tuzagira ingingo yo kugana kuri APR noneho mu ruhando mpuzamahanga ni mu minsi iri imbere mu biganiro byacu tuzayiganira ariko ntibyazabe dufitemo na version y'ubuyobozi izaba irimo cyane n'ubuyobozi bwa APR kubona exclusive interview agomba kubikurikirana ariko projet yabo hanze ariko ikihariye ni umukinnyi witwa Watara tutareka kuvugaho nkweretse imibare wenda y'abakinnyi ba APR Sofa aho bigeze Watara match 14 atsinze ibitego 12 nta assist nimwe bivuze ngo ni ya style Fornganye igitego kuri match umukinnyi yitwa Ramine Ba yakoze ibitego 5 atanga assist 5 muri match 28 afite uruhare mu bitego 10
ruboneka nawe n'undi mu bakinnyi babaye beza yakoze match 27 ibitego 2 assist 6. Hanyuma mu bazamu babo babiri Pavera yakinnye imikino 16 akipenze clean sheet 11, mu gihe Pierre yakinnye match 13 akipinga clean sheet 7. Wenda bo abakinnyi batanu nashatse kureba bagize uruhare mu gufasha APR bidakoyeho n'uruhare rw'abandi. Now ibi rero biza ku ngingo ya gatatu yihariye kuri uyu mwaka. Football legacy, financial stability ni ibintu bikunda kuranga APR. Ariko uyu mwaka ngiye kugaruka ku kintu cyane. Uyu mwaka APR yagize inyota idasanzwe y'igikombe. Mbaza ngo kubera iki? Kubera iki? Bwa mbere mu mateka ya APR yahinduye ubuyobozi muri sezo hagati. Nibwo bwa mbere byari bibaye. N'ubwa mbere. Ubundi APR yarakorekaga ugakora ugasoza sezo bagahindura ubuyobozi it's okay. Ariko APR yakoze icyo bita impinduka ziri radikali. Gukora icyo bita intervention rapide. Ntago ari umuyobozi umwe. Havuyemo umuyobozi, havamo na team manager. Barasimburwa. APR ikora bino bintu yabikoze nk'ikimenyetso cy'uko yifuzaga wenda gukora neza birenze uko yakoraga muri management, nk'ikintu kifasha muri ya football legacy uburyo iba managed, uburyo iyoborwamo. Nubireba uyu mwaka nyuma y'imyaka 10 APR yakoze double. APR iheruka gutwara ibikombe 2 mu mwaka wa 2015 ibihawe na Mashami Champion na Pisca byombi cyarimo. APR yari imaze almost 10 years idakora double. Yari imaze 8 idatwara igikombe cy'amahoro, itabitwarira rimwe don 10 years. Itashobora kuvuga ngo natwaye Peace Cup at the same time ntwara na champion. Iyo nyota iri hejuru yatewe n'iki? Icyo ni cyo abantu bagomba kwibaza. APR yinjira muri uno mushinga wo kugarura abakinnyi b'abanyamahanga y'uno mwaka wa kabiri. Ni umwaka yajemo yibaza ikibazo kibaza ngo kuki tugomba kureka gukinisha abanyarwanda gusa, kuki tugomba gushaka abakinnyi b'abanyamahanga. Ibyo bintu iyo byibajije ibyo bibazo binajyana byimprikamo kwizigira ikintu yita budget. Iyo hajemo ijambo budget ni ukwiyongera kw'amafaranga. Iyo ugiye kongera amafaranga mu kintu usobanura impamvu zumvikana. Nuko APR itakoraga neza ku mugabane wa Afrika, ni projet barimo batangiye bashaka ko APR ikipe ikomeye ku mugabane wa Afrika ibanze domine cyane locally, ibyo bikombe byombi by'ibitwara nta mpaka, hanyuma igene na domine ku mugabane wa Afrika, ari nacyo yifuza nyine, ari no mpamvu iyo ngingo natwe tuzayijyaho tukayiganiraho cyane. Byari bigoranye rero kuri senior management kumvikanisha uburyo ikipe yashoye amafaranga menshi. Bamwe bavuga miliyari, abandi bakavuga hejuru yayo, sinzi umubare, sinshaka guspekira, ariko ni menshi biragaragara nyine muri kalite. Kuyibwira ko itabashije gutwara igikombe at any cost bagomba gushaka uburyo baramforsa. Niyo mpamvu muri retour uwo Omedi waje, uwo Kibanuka araza, uwo Watararaza. Ubundi bakubwira ko APR burya mu kwezi kwa mbere ntabwo ijya ku isoko. Ku busanzwe iyo kora Christian mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwa 8 itangiye champion igenda ku rwego rwo ariko bagiye ku isoko mu kwezi kwa mbere muri phase retour. Kandi bavuga ko abakinnyi bazanywe banagize uruhare rufatika cyane mu gutwara igikombe. None zurumva Watarabitego 12. Niyo mpamvu nyine bakuyemo amanota ya Rayon Sport 5 banayirusha ndani sofa. Uko bihagaze bazari yamaze gutsinda ibitego 25 mu mikino 15. Urumva ko byari ibitego bike ikipe nka APR. Uko bihagaze mu buryo bwo mu kibuga, izo ngingo 3 zadominye aya ma equipe yombi. Rayon Sport yagize ikibazo muri management hejuru, igira ikibazo mu bakinnyi muri staff no muri squad. Muri squad yayo igira ikibazo cy'amafaranga cyayigonze. APR ifite football legacy, management yayo irahamye, aricyo Rayon idafite. Ifite financial stability, ikiragifite. Ikagira n'uburyo yari ifite inyota bijyanye n'ukuntu yahinduye ubuyobozi, yongeramo abakinnyi, ibasha gukuramo amanota 5 ya Rayon irenza handane itwara igikombe. Ibyo bitatu
nibyo bitatu bibatandukanye. yego Ibindi rero muri kwandika twabibonye si APR si na Rayon. Mugende mubibaze federation, mugende mu